فيديو المجوارة حاضر كريا روشا كوباني سروك ريخصنا ما فين مروفان للسوري دات برادوست الكمالي جلوداوي را قوتبو حطانها لكوباني ودردوراوي تشتك لبرچاوان خياناكي كو تركي آمده كارين إيرشاك بجاي دكا نا الآلية تركي نجي الآلية روج آوای کردستان یعنی نجیل آلی کوبانی حرتش نورماله آوارتای ایرو روش گلکی آرام بو تنی وکه برای هزین حکومت سوریه الجهه خوانه هزین ریوبریا خوسر یعنی حسد الجهه خواه و آلی دنجیل آلی باکر هزین ترکی جیل جهه خوانه یعنی تا روشه که آورته تنه حرتش آماده روشه کوبانی عربان نافليكرن عين العرب داعش نافليكر عين الإسلام تركان نافليكرن عرب بينور كرد جيراد بيجن كوباني هر كوباني ماجي يعني نبو عين العرب نبو عين الإسلام نجيبو عرب بينور كوباني يك جباجار روج أواي كردستاني جهوي قلق استراتيجيكا لسر سينورة دنابرا هردو آليان دا تاني خطا دريني هيا يعني سينوري كوباني يعني باكرو روج أفات تاني خطة تريني زوارة بحث بكم 6 كيلومتران كوباني للروجلاتي چمي فوراتان در دورا 155 كيلومتران جي دوري باجار حلبية خلق باجار كوباني بالتواهي كردن يعني سدي ست خلق باجار كردن عرب ليتون أنا تاني در دورا كوباني يعني الجندواري كوباني هناك جندين عربان هنا لدوري كوباني دو بنمالين أرمنان لكوباني هبون قالك أرمنين كوبانيش خدشونا أرمنستاني هناك جوانجي كوچبرين أوروبا بون لجندواري كوباني من قلت هناك جندين عربان هنا لهجماروان نقالكي زيدا ارتشا تركيا دروجين در باسبوي دا جندين كوباني ين لسر سينور توباران كرن هروها لحمو برجين انترنت جيدان و انترنت دمك دريجي جنافچو 420 جندن كوباني هنا جوان 308 جندن سدي ست حبو كردن نيزكي تشل جندن بتشوك ين عربان هنا اللي او جندجي دوري كوباني يعني جندن عرب نشينن اللي باجار بخوام قد سدي ست كردن 4 ناحيين كوباني هنا ناحية نافندا باجير بخوا ناحية شيوخة جيرين كل ويدر هناك عرب هنا ناحية سرينة وناحية چلبي جبر نبونا آمارين فرمي هجمارا نشتجين كوباني وجندواري وي بالتواهي در دورة 406,000 كسيتي تخمين كرن بري 2004 كو داوين استاتستيك إحصاء لكوباني چي ببو هجمارا وي در دورة 3,000 كس دهوتا تخمين كرن لناوا باجاري كوباني بخوا مركز يعني بري 2004 در دورة 45,000 نشتجي هبون خلقي كوباني هبون لأنها بهتري 10,000 كس لناوا باجاري كوباني دمينين جبركو قلا كس جدروا كوچبري ناوا باجير بون سالا 2014 وندزانن چكدارين داعش إيرشي كوباني كرن قتل عام لكوباني كرن كومكوجي كرن وبو سدما ويران كرنا بشكي مزن جوي باجاري سالا 2015 كوباني بآلیکاریا بالافرین هف پیمانیا ناف دولتی بآلیکاریا پیشمرگه کجوی داره در باس بون به قهرمانیا شروان یپگه و یپجه کوبانی و در دورا کوبانیش دست داعش هاتا رزگار کرن لگوری هنک زانیاریان باجار کوبانی سال 1809 هاتیه آوا کرن به دست پیکرنا پروژه خط ترینه یا بغداد کو گلکی ناسکریه دنابرا سال 1911 و 1912 دا ادی بو کوبانی بو باجاره کی وها کو خلق لی بجیب یعنی بو نافچه که نشته جی بونش خاطر گوتن کو ناو کوبانی جی کمپانی هاتیه و داره کمپانی که با شرکت که آلمانی یا خط ترینه هبویه کوبانی به چم ناف داره به گنم خو ناف داره به جای خو ناف داره کمون به نیسک به فستق و چند بر همین دن ین چاندنیه از وی جوارا بیجم بینم بیراوه یعنی وکه زانیاریه که گله کسایتین کرد یه ناسکری لکوبانی مانه وکه نمونه قیدا جلادت بدرخان میر جلادت بدرخان لگنده مکتلی کوبانی بود بوزان بک و بنمالا ویجی ده سال 1925 دا
آلیکاریا سرهلدانا شیخ سعید کرن باکوری کردستانی هرچوی بوزان بگه که میره عشیرتا برزانان بو یک جدا مزرینرین کوملای خویبون بو 1927 عشیرتا که هری مزن لکوبانیه عشیرتا برازان شرط بیشن شو گله کس بناوی فلان کس برازی تیناس کرن مثلا هرچو برازی تیناس کرن که سروک وزیر برای سوریه بویه دنابرا سالن 1926 و 30 جی کو خلک کوبانی پشتگیری سرهلدان آگری کرن آلیکاری دانه کووارا هاوار کووارا روناهی کو بدرخانیان در دخستن هر وها کوبانی آلیکاری شورشا ملا مصطفى برزانی کرد و آلیکاریا پککیجی کری